जगन्नाथ नमस्कार फ्रेंड्स। खाଇବା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି ତ ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଏବେ ରାତିରେ କରିବୁ, କାରଣ କାଲି 12ଟାରୁ ଗୋଟାଏ ଭିତରେ ଆମକୁ ଖାଇବା ପିକଅପ୍ ଦେବାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ରାତିରେ ଅଲରେଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଛୁ। କିଛି ସାମାନ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ କିଛି ସକାଳେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବୁ। ତାହେଲେ ସାମାନ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆସିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କିଛି ଇଂଲିଶ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଆସିଛି। ଭେଜିଟେବୁଲ୍ କିଛି ଦେଖିନେବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଲେରିସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ୟେଲୋ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ରେଡ୍ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଏଇଟା ସୋୟା କ୍ୟାବେଜ ଦେଖନ୍ତୁ, এটা হচ্ছে জুকুনি, গ্রিন জুকুনি, হচ্ছে ইয়েলো জুকুনি, এটা জানতে হবে কিনা, এটা হচ্ছে আমার লাটকুস, এটা আমার হচ্ছে ব্রোকলি, এটা ব্রোকলি, এটা হচ্ছে ভার্সেলি, সেম ধনিয়া পত্র ভরিয়া দেখতে পাই। ସବୁ ଆମର ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ। इंडियन ये सब जिनस अलरेडी किसी जिनस कटाकटी रेडी हो अच्छी। भाई आम पूरा खाଇବା रेडी कर खाई खाइला किसी काम आरंभ करूँ। आम अलरेडी किसी सरीगला, बर्तमान आउ किसी काम बाकी अच्छी। खाଇବା बर्तमान आमर रेडी हो। देखते ये आमर खाଇବା अलरेडी रेडी कर खाइबा किसी भात डाली किसी भजा